Kalau orang businessman nak masuk dalam sport, of course dia making money. Dia punya head tu, dia punya perancangan memang to making the money. Not to making the sport lebih kepada mencari cungkil-cungkil. Bakat yang baru contohnya. Cok, dengar dulu, selamat kembali kepada edisi Bulletin dan saya Ben. Saya Zarul. Dan hari ini kita akan membincangkan pasal 3 topik. Dan topik pertama adalah yang paling hangat semenjak beberapa bulan yang lalu, iaitu isu mengenai FAM. Untuk sesiapa yang mungkin tidak tahu atau tak aware sangat pasal isu-isu yang terjadi dengan FAM, adalah di mana pada permulaan 2025 selepas perlawanan bersama Vietnam, mereka mendapatkan sebuah laporan di mana 7 daripada pemain wakil negara kita, di mana bercert mereka ataupun validation mereka tu tidak benar, di mana mereka bukanlah sebenarnya rakyat Malaysia ataupun warisan daripada Malaysia, pemain-pemain warisan ini, dan di mana mereka telah diberi saman sebanyak 1.9 million ringgit Malaysia. Dan masalah, saya rasa basic ni kebanyakan daripada penonton sudah tahu, tetapi yang lebih penting apa yang terjadi, yang kita dapati daripada minggu yang lepas, di mana rupa-rupanya a few interesting things that actually happen, right? Number one adalah di mana ada segelintir daripada pemain tidak tahu pun proses dokumentasi ini, di mana satu daripada pemain itu was quoted to say that when their father gave the documentation to the officer or the agent, he didn't even care to see. That's one, which is really very problematic. Second is that FAM found out tak ada satu pun daripada pemain, 7 pemain warisan ini fasih untuk bahasa Melayu. And number 3, which saya rasa yang paling problematic yang kita dapat daripada laporan FAM adalah di mana it only took them 37 days or somewhere around that to get the citizenship, in which I think is very problematic because of a few things, right? Number one, saya rasa kewarganegaraan ini is in of itself tidak sepatutnya senang-senang dibagi dalam 30 days. Even if kalau betul pun dokumentasi itu, I don't think 30 days is enough. Alright? And second problem that I have, in which saya rasa is very unfair, is in a sense where a lot of Malaysians right now, banyak rakyat Malaysia, which I don't really agree with this group of Malaysians. I think they need to speak bahasa Melayu, tapi ada juga segelintir yang tidak fasih berbahasa Melayu, dan banyak rakyat Malaysia di luar sana yang menghantam mereka, yang always say that, oh, you should revoke your citizenship and all that, right? And the problem that I see is that kenapakah kita tidak mengambil standard yang sama kepada pemain-pemain bola sepak ini? Why are there no protests? Why are there no people posting boycotts towards FAM or towards these football players? Because this is going against our sovereignty of Malaysia, right? What do you think, Zarul, about the issue ni? Okay, isu 7 pemain warisan yang FAM masukkan ke dalam pasukan bola sepak negara kita, dan diorang ni adalah daripada luar negara, kan? Saya nampak isu dia ada berapa banyak lah. Macam contohnya isu kewarganegaraan contohnya. Tapi macam contoh, kalau kita dengar balik penjelasan Menteri KDN berkenaan dengan proses permohonan kewarganegaraan, dan kita perlu quote, kita perlu tengok balik, sebenarnya dia banyak section. Satu permohonan kewarganegaraan ni dia kena ada banyak section. So section mana yang yang pemain warisan ni ikut mana. So kalau kita tengok penjelasan YB Menteri ke dalam parlimen, dia berikan penjelasan dalam parlimen, dan setahu saya dia hanyalah kepada section yang mana hanya mendapat kelulusan daripada menteri. So dia ada contohlah kalau ada yang jenis mak Malaysian, bapa bukan Malaysian, ada yang bapa bukan Malaysian, yang macam itulah. Dia ada banyak kategori. Cuma yang untuk pemain warisan ni, dia hanya menggunakan klausa yang mana dia hanyalah memerlukan kebenaran menteri sahaja untuk mendapat kerakyatan. So itu kemungkinan besar yang hanya 30 hari saja. So saya tak tahu lagi, itu yang menteri kena jelaskan lebih lanjut lagi. Adakah semua pemain warisan ini melalui proses yang sama seperti orang-orang lain, yang mana perlu ada ujian bahasa Melayu, ada ujian-ujian lain? So adakah diorang ni tertakluk kepada benda yang sama, proses yang sama? Adakah hanya permohonan kepada YB Menteri dan YB Menteri lulus,
Memang ada termaktub dalam peraturan, dalam akta, cuma adakah mereka lalui itu? Sebab balik pada tadi, padahalnya diorang pun tak tahu bahasa Melayu, dan terkantoinya dokumen contohnya bukan daripada kucing tapi daripada lucing. Ada yang dokumen itu dipadamkan contohnya. So question mark lagi yang ditinggalkan ini semakin tidak terjawab. Pendedahan semakin banyak, persoalan semua tidak dijawab oleh semua pihak. FAM tak jelas, mungkin TNJ pun tak jelas. I mean dia mungkin dia kata dia terima sahaja bertanggungjawab itu ke atas dia katanya, tapi satu lagi persoalan lebih lanjut lagi, menteri pun tak menjelaskan dengan baik. Dan yang paling saya mengecewakan bagi saya adalah where is the sport minister? Betul. Dalam isu ini, saya faham dia berkaitan dengan KDN, tapi FAM bola sepak di bawah kementerian beliau. Where is the sports minister dalam isu ini? Okay, so I think that's a little bit I have to delineate with you in a sense of sama ada accountability atau tanggungjawab itu adalah kepada kementerian atau FAM. Because I think kita faham bahawasanya dua entity ni adalah entity yang separate, di mana even under FIFA, FAM tidak boleh have government intervention. And I think here's the thing here, right? Sure, sebagai Kementerian Sukan, mereka bertanggungjawab lah untuk menjaga kelestarian bola sepak di Malaysia whatsoever. Tetapi permasalahannya will come then is that FAM akan anggap setiap kali mereka buat salah, there will be a minister to help them. Tapi masalahnya, the ministry wasn't even involved in the whole issue. So to what capacity ataupun bagaimana dan apakah peranan mereka dalam kes ini? What do you think, Zarul? Apa peranan mereka? Since Zarul cakap mereka perlu bertanggungjawab. So dari segi mana tanggungjawab itu? Saya rasa dia berbalik kepada saya ada satu pandangan yang mungkin unpopular berkenaan dengan isu persatuan sukan-sukan. Agak biasa di dalam persatuan sukan dalam negara kita ini diketuai oleh ataupun presiden ataupun pengerusinya adalah daripada orang-orang kerabat, royal. Saya faham dari segi untuk mendapatkan sponsorship. Saya faham soal itu. Tapi saya ada strong belief dalam sepatutnya persatuan-persatuan sukan ini dipimpin oleh orang yang memang orang sukan. Apa perbezanya? Berbezanya mereka faham tentang apa itu sukan. Dan saya faham berkenaan sponsorship. So, contohnya macam mana nak marketing the sport, everything. Dan saya faham juga berkenaan dengan mungkin ada sedikit fund yang sikit daripada kerajaan kepada persatuan sukan, dan persatuan sukan perlulah menjanakan pendapatan mereka sendiri. Cuma saya berbalik kepada, kalau katakan orang-orang sukan ini yang sebenarnya memimpin persatuan-persatuan sukan ini, saya rasa dia lebih faham the nature of the sport, right, rather than just to materializekan sport itu just for the sake of membina keuntungan contohnya. So bila you ada direction yang berbeza, contohnya kalau orang businessman nak masuk dalam sport, of course they making money. Dia punya head tu, dia punya perancangan memang to making the money, not to making the sport lebih kepada mencari cungkil-cungkil bakat yang baru. Contohnya kalau you fikir materialistic, then itu yang isu just buy player daripada luar negara dan jadi boleh menang pasukan, dia pandai main, then dia boleh menang. So kalau itu sahaja dia punya mission, then itu je lah. So dia berbalik pada tak adalah peringkat untuk membina akar umbi sukan itu daripada awal contohnya. Sebab dia hanya fikir kita nak menang, kita beli orang player yang bagus-bagus, masuk pasukan kita, menang. So that's the reason kenapa saya believe on sepatutnya persatuan sukan ini dipimpin oleh orang sukan supaya dia faham the nature of the sukan, dan pembangunan sukan itu akan berlaku daripada awal hingga ke peringkat yang tertinggi. I agree with that sense of kita tidak patut ada kerabat dalam agensi-agensi ini, tetapi sebabnya is different with what you say. Sebab saya rasa the problem with having kerabat diraja sebagai ketua-ketua organisasi, even if FAM or not, is the fact that if something mess up, something goes wrong, who do we blame? Who do we take accountability? And the problem is simple here, right? There are protective legislative layers that prevents
kerabat to be held accountable to a certain extent. They have a special court and etc. Right? Which is fine and all that, but accountability always have to exist. Sebab jikalau accountability atau tanggungjawab tidak diambil daripada boss or your manager, how are you going to go to the right direction, right? And especially at a point where the balance of power is different. Sebab kerabat diraja punya balance of power and a random CEO punya random of power different, right? So for example, a minister or like someone probably have to listen whatever this kerabat wants to say, because again, even if they tak guna pangkat, even if tak guna their name or whatsoever, tetapi due to the fact that they are kerabat, the balance of power is already there, right? So right now, if rakyat wants to blame, we blame FAM. If FAM says we were advised by someone, we cannot really blame that someone sebab we are scared that PDRM will visit us. So I think that is the problem there, why we need to distinct them. It's not the fact that we say that they are bad, it's not the fact that we say that they are not good enough, tetapi the balance of power there will create a ruang di mana kita tidak boleh mengambil pastikan mereka bertanggungjawab atas kesilapan mereka sebab kita tidak dapat. I agree on that. Sebab saya ada pengalaman. Ini bukanlah pengalaman. I mean, ayah saya, ni cerita sedikit lah. Ayah saya dulu banyak involved dalam persatuan-persatuan sukan. Persatuan takraw contohnya. Itu baru takraw. Ini belum bola sepak. Walaupun dia bekas pemain bola sepak untuk negeri contohnya. Flexing. So flex sikit lah. Tapi maknanya apa pengalaman dia? Dia cakap dia takraw, persatuan takraw satu negeri ini, dan dia contohlah dalam mesyuarat untuk mendapatkan sedikit fund daripada kerajaan negeri contohnya, dan dia terus nampak bahawa it's not fair. Contohnya kalau kerajaan negeri ada 10,000 fund pada tahun itu, contohlah saya beri contoh, dan kalau katakan satu phone call daripada satu persatuan bola sepak yang memang dipimpin oleh kerabat, dan a phone call to an ESCO sukan contohnya nak minta fund, macam mana cakap? You cannot really say no. Cannot say no. Yes. And 10,000 tu, kalau ada 10,000 mungkin all of them kepada bola sepak saja. Dan itu baru sukan takraw yang rasa disisihkan, belum lagi sukan-sukan lain. Tentu saya sangat strong bahawa sepatutnya bukan kerana berbalik tadi, bukan kerana mereka tidak bagus ke apa, tapi mungkin kerana to balance the power. Yes, it's sebab like kita having faham. your mom. It's like having your mom to become your boss. You cannot really say no to your mom. You cannot really fight back against your mom. Right? Same thing. Dan isu FM yang baru inilah menunjukkan ini adalah kesan sebenarnya. The result mungkin of the dulu orang balance tak nampak ini kesannya, dan inilah kesannya. Apabila satu isu yang melibatkan diri mereka, yang mereka sebenarnya terlibat langsung dalam soal ini, dan akhirnya kerajaan pun di tengah-tengah, tak boleh nak bertindak sangat lebih, tak boleh nak tu, dan akhirnya saya risau, yang paling saya risau isu ni disenyapkan begitu sahaja. Betul. And saya rasa apa yang kita boleh ambilkan daripada ini is the fact that kita tidak all it takes is one problem to come up and it's going to be done for us. Sebab tengok sekarang fam, there's no end goal. Who are we going to hold accountable, right? If we hold our fam people accountable, they are going to look bad in the image of the world. Are we incompetent, right? Walaupun mungkin the decision tu bukan decision dia, tetapi he still have to take the bullet because of that. Okay, so I think enough with football. But again, sikit saja. Okay, sikit lagi. I still got rasa ada harapan, dan kenapa ada harapan tu sebab saya rasa dengan kerajaan Madani contohnya, dengan sports minister kita, saya rasa sepatutnya ini adalah reform yang sepatutnya beliau letakkan dalam tempoh masa pentadbiran mereka. Sebab kalau ini tidak direform daripada awal, saya tak rasa akan ada reform selepas-lepas ini daripada minister-minister selepas ini. So this is, orang cakap pasal reform and reform institution. This is the thing. This is a reformation of institution. Kalau you nak fikir benda-benda besar, this is the thing. Fix problem yang pasal persatuan-persatuan sukan. Kalau you boleh do reform dalam sport area industri ni, then you can menunjukkan you can do the reform. Yes. Alright, talking about reform, ada lagi satu news yang keluar berapa hari lepas yang telah di-address in the parliament by PMX, adalah di mana pegawai politiknya telah mengeluarkan surat sokongan kepada 6 syarikat untuk membina hospital. Right? And weirdly enough,
topik pembinaan hospital tu dibincangkan semasa teroka visit the parliament. Oh ya, okay. It's the same topic. The same day. It's same day. Cuma pagi kita petang. Tak, masa petang tu diorang bahas pasal pembinaan tu. Okay. Right. Interesting. So talking about that kan, I think in transparency is a huge problem in Malaysia. We are not new to politicians being bad. We are not new to politicians hiding things. We are not new to politicians, lying and having corruption and etc. Tetapi masalahnya is the fact when kita ada harapan kepada kerajaan baru pada tahun 2022 untuk ada reformasi, untuk ada ketelusan, untuk ada tata kelola. Perkataan favorite PMX lah. But the problem then becomes, kenapa ada pengulangan masalah ini dalam kerajaan sekarang? And on top of that, maybe they want some people, walanon, that's what they call, might want to say that, it's just a one-time thing. We can see it again in Selangor, right? Where the parking is the parking system governance is like hidden from public view, and there is some question in transparency. So I think that's very problematic. Sebab di mana where we live in a country with not much political avenue, it's one or the other. Harapan mungkin tak sangat memberikan harapan pada masa yang sekarang. What do you think, Zarul? I mean 2-3 minggu sebelum ni kan ada isu satu Kampung Papan, perobohan Kampung Papan, and also isu berkenaan dengan parking di PJ dan di Selangor lah dan juga tentang surat sokongan. Saya menjangkakan ini adalah sedikit demi sedikit hakisan kepercayaan. Saya lebih pandang kepada sudut anak muda. Sebab kita dulu dimomokkan satu kerajaan ataupun pimpinan parti ini, koalisi ini akan membela rakyat daripada bawah sampai ke atas. Daripada bawah, contohnya kalau isu roboh-roboh rumah ni, mereka yang paling ke hadapan. Sekarang mereka ada jawapan yang sangat berbeza. Yang mana mengikut tata kelola, mengikut peraturan, mengeluarkan ini peraturan ini, sepatutnya macam ni. So inilah dulu, kalau inilah dulu yang kita lawan, yang Kak Jain dulu jawab benda yang sama juga. Kena ikut ini dan akhirnya kalau ikut law memang tanah itu daripada pemaju. Tapi yang kita percaya dulu adalah di sudut kemanusiaannya. Betul. Dan madani, saya percaya perkataan madani itself adalah wujud daripada sifat kemanusiaan itu. So sedikit demi sedikit benda ini terhakis kepercayaan dan isu Kampung Papan dan akhirnya isu surat sokongan. Ini menunjukkan totally apa yang you cakap dan apa yang you buat totally different. This is totally orang akan nampak directly to the PMX. Yang mana dulu you cakap kalau you nak hapus perang rasuah ni, dia macam you tak boleh hapus daripada atas saja, you kena hapus the system. And the ke bawah, paling bawah sekali. Dan paling bawah tu sebenarnya adalah surat sokongan. So kalau you tak boleh prove yourself, kalau you dah tahu isu itu adalah surat sokongan itu dari pihak Sokpol you, setiausaha politik you, dan ini you pun dah bangkit dalam parlimen dan you tak ada ambil tindakan langsung. So I tak rasa benda ni PMX are really serious on taking on isu berkenaan dengan rasuah. So again and again, saya rasa satu insiden menghakiskan kepercayaan terhadap kita terhadap kerajaan ini, dan this is totally very bad for you PMX sebab you cakap lain di luar parlimen, dalam parlimen you hanya teguran keras, tegas, tapi you tak ambil action. Okay, so I think politik aside, saya rasa masalah yang paling besar dengan hakisan kepercayaan ini adalah di mana kebanyakan belia remaja seperti saya that we have already lose faith. Again, we don't have harapan kepada politik negara, and we had hope, right? We all had hope to vote for that one party that will bring us back. Tapi at the end of the day, the more we live under the same government, we see macam sama je, same shit different name. To be blunt, right? Which means in the next election it's going to be even more interesting, because when young people like me that have already lost hope within the same government, we are not going to vote for the other party, right? Because we wanted change, and that's why we voted for that party. But if the party that we want cannot vote for change, we're probably not going to vote.
And if we're not going to vote, who is going to win? I think it's straightforward who is going to win, right? Yeah. So that's why PMX, I think it's very important for him to sedar balik, tengok balik apa yang telah dilakukan. I think we are halfway in, right? Halfway in the term, like what we said last week, episode, right? Midterm for Anwar before his finals. So still boleh come back, right? Even if you fail your midterm, masih boleh assignment to come back, your markah tu semua tu masih boleh. So we hope to see that there is lebih ketulusan kepada kerajaan PMX, and not because that I support or I want them to empower, but I want the young people to still have hope in the politics, because if we disappoint them now, you know, we will definitely leave them out of the politics and they will not even care. Which leaves the most vulnerable people out there who cannot fight for themselves. Contohnya Kampung Papan, in which we see most of the people protecting Kampung Papan are the young people, right? And if these young people don't care about politics, we cannot do anything. Now, talking about isu terakhir kita dalam episod ini adalah isu dolar. Are you a fan of dolar, Zarul? I tahu pasal dorang. Dorang buat lagu lagu dorang, tapi I tak terlalu mengikuti. Cumanya yang I paling tahu pasal dorang, I think ada lagu raya yang paling viral pada tahun lepas. So yang tu yang I macam, oh, this is dollar. And one more thing, ada satu isu, satu perkara yang saya mengingatkan tentang dolar ni. One of the member dah keluar, I think 2 years back, I think, sebab dia dah kahwin ke something like that. So itu je yang I tahu pasal dolar dia. So mungkin tapi ada benda yang menarik lah kenapa kita nak kupas berkenaan dengan dolar ni. Mungkin Ben boleh cerita sikit. Okay, so kenapa kita nak kupas pasal dolar ni? I think it's very important sebab di mana Malaysia ingin memasuki kepada negara yang moden, di manakah garisan kita tulis antara kemodenan negara dan juga kebudayaan dan tradisi negara. Right? And I think that's very important sebab when the main criticism, punca utama criticism adalah cara pemakaian dan juga the shooting of the video tu. Some people say it's problematic. It does not reflect what Malaysia believes in as a country with, you know, Islam as our official religion and all that. But I don't want to talk about that. I don't want to be cancelled. What I want to talk specifically about is what is exactly the harm. Apakah impak yang negatif daripada video MV tersebut, and whether or not it is only from dolar. What do I mean by that, right? I think we need to understand the main talking point yang dikeluarkan daripada most of the netizens and also, you know, the ministry in Malaysia is the fact that pemakaian tu will be bad for Malaysians, right? Okay, there's a lot of other girl bands out there who does the same thing that is not from Malaysia, that is accessible by Malaysians. So I don't see to what extent, even if you call dolar to, you know, cover up, people will still be exposed to that. Okay, second then, right? Which is the issue that, dia akan represent Malaysia. They are representing Malaysia in the world stage. Sebab itu mereka akan perlu berpakaian dengan baik. Okay, if that is the argument then, we then weigh, kita imbangkan sama ada whether or not image negara actually jatuh. That's one. And second, adakah kebaikan or benefit yang mereka bawa kepada Malaysia outweighs the harms there. So let's look at first thing. I think most importantly, if an American or Indonesian or a Thai or a Vietnamese person look at dollar video, they will have no problem in it. I don't think they will have any problem in it. I don't think they will comment or delete this video, dislike it. Which means I don't see how image negara dicala, right? Because that is the norm that we need to understand. And second, most importantly, we need to understand that dolar is one of the rising girl bands in Malaysia right now, at a point of which kita patut empower them even more. It looks like, right, not openly criticizing and saying dolar, dress up, cover up, take down your video, but just advising them, right? Telling them, having a discussion with them and how they can lead this on instead of attacking them in public, because understand, it makes the image negara even worse. Why? Sebab if you have a minister bullying a girl group into deleting their own video, it shows plain censorship. Right? Or at the very least, even kalau lah mereka bawa duduk and discuss how we can do this, because at the end of the day, dolar is also born from Malaysia, right? They were created in Malaysia, which means it is also the interest of Kerajaan Malaysia to not attack publicly. It's like us attacking Li Zixia publicly for saying that, oh, you did this wrong. You do it behind the dollar. You don't do it openly lah. That is the one that is going to, you know, mencala image negara. What do you think, Zarul?
isu dolar ni bagi saya menarik juga untuk kupas sebab satu menteri yang membuat statement ini, Dr. Naim ni, dah sebenarnya banyak kali juga isu berkaitan beliau yang sebelum-sebelum ini, yang mana beliau ditegur kerana agak kurang tepat mengeluarkan satu-satu pandangan ataupun statement. Kadang-kadang terlalu cepat mengeluarkan statement tanpa berbincang dengan kabinet. Kita tahu Dr. Naim, mungkin kita boleh tengok Google balik history berkenaan dengan beliau, Dr. Naim ini. Saya nak sentuh $1 ni, menariknya adalah bila dia kata menjatuhkan imej negara, dan sebenarnya kita sudah dolar ni sudah berada di tahap yang berbeza. Yang mana sebenarnya orang dah memandang dia adalah imej negara. Yes. Sepatutnya kita patut bangga lah. Sebab dolar sepatutnya rasanya bangga sebab mereka adalah tiba-tiba menjadi imej negara. Right. Okay, itu satu. Dan saya setuju point Ben tadi. Sepatutnya bila tahu yang kita dah tahu yang dolar ni ada potensi untuk menjadi satu Blackpink of Malaysia whatever, yang mungkin inilah bakat baru ke whatever kan. Tapi sepatutnya kita membimbing mereka, bukan secara menghukum. Ni beza. So saya again, diorang ni terfaham ke tak maksud madani. Saya pun sepatutnya kita faham balik kepada perkataan madani ni yang lebih kepada membimbing daripada menghukum. Betul. So bila buat statement hukum ini, you akan create this issue yang akan ada pandangan yang ada konservatif, pandangan yang agak terbuka. So kita faham rakyat Malaysia ini banyak rencamnya. Tapi bila you buat public statement, again, you akan create the issue. Tapi yang saya nak sentuh berkenaan isu dolar ini lebih kepada isu kebudayaan dan kita punya industri entertainment. Okay. Saya nak sekupat, ada satu ni saya ada terbaca juga artikel ada menyebut tentang Faisal Terhani. Dr. Faisal Terhani menyebut tentang dasar kebudayaan kebangsaan. Dalam dasar ini dia tak pernah ubah pada tahun 1970 tak pernah ubah. Sampai sekarang tak pernah ubah lagi. Tapi apa yang penting dasar kebudayaan kebangsaan ini, bila satu dasar policy paper yang menunjukkan okay, this is our budaya. Kita sepatutnya benda itu kena sentiasa diperbaharui sebab budaya ini semakin berkembang. Betul. Apabila rencamnya negara kita ni daripada pelbagai bangsa, bukan setakat pelbagai bangsa pelbagai suku, pelbagai etnik. So bila peredaran masa, dia akan ada perkembangan budaya itu. So kita kena revise balik dasar ini supaya dia bertepatan dengan apa sebenarnya rupa bentuk negara. Ini penting. Sebab kalau kita tak tahu rupa bentuk negara kita sebenarnya hanyalah kepada Melayu saja ke, ataupun kepada rupa bentuk Melayu saja, bukan sampai Melayu kan, adakah Melayu, India dan Cina saja. Itu satu. Kadang-kadang kita pandang hanya satu Melayu saja. Betul. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita fokus kepada 3 pula, Melayu, India dan Cina. Tapi sebenarnya tidak terhad kepada 3 saja. So dasar ini, berbalik pada dasar ini, sebab dia bila dasar dia akan lebih bila kita ada dasar yang jelas, maka semuanya kita akan faham. Implementation dia lebih meluas. Contohnya. Tapi kalau kita tak perbaharui, maka kita stick. Dan ia akan menimbulkan satu isu ini bahawa you tak bertepatan dengan budaya Melayu ataupun yang ditetapkan dalam dasar itu, maka you tak bertepatan dan you boleh disaman, contohnya. Betul. So bila kita tak ubah yang itu secara institusinya, secara kita tak reform yang itu kerana tidak mengikut peredaran masa, maka kita sekarang ni tengah mencari-cari sebenarnya apa rupa bentuk negara. People don't know what to follow. So sekarang ni bila kita tahu industri muzik, industri seni ni dia sentiasa berubah. Fashion pun sama. Dulu pakai skinny jeans. Orang mana pakai skinny jeans dah? Takkan kita nak buat ikut dasar yang mana pakaian kebangsaan kita skinny jeans contoh lah kan. So sebenarnya benda tu semakin berubah. Orang sekarang dah pakai baggy jeans. So maksudnya adalah kan. So maksudnya fashion pun dah semakin berubah. Music pun apatah lagi. Sepatutnya dasar itu pun kena berubah dan mengikut pada zaman supaya budaya kita ni semakin berkembang. Bukan backward. Betul. Itu yang saya lebih pandang kepada isu ini lebih kepada isu besar. Bukan setakat dolar kena cancel, tutup video ini, kena saman itu lebih kepada tindakan kecil-kecilan. Tapi apa yang sebenarnya isunya adalah tentang kita tidak pernah berubah
dari segi dasar kebudayaan kebangsaan kita. Okay. Yeah, betul. Alright, so I think we leave it there. We hope all the best for Dola, di mana they keep on making great video music, and I hope they'll come back even stronger. Alright, so sebelum kita akhiri episod untuk hari ni, is there anything else you want to add, Zarul? Mungkin kita nak sentuh sikit pada minggu lepas kita ada sentuh tentang PRN Sabah. So masa sekarang ni tengah berkempen lagi. So video ni masa record ni pun masih lagi berkempen, dan kita tengok dia dah seminggu kempen. Tapi kalau kita tengok dalam secara dekat melalui TikTok, saya rasa banyak gila kempen, video kempen daripada semua calon. Sebab orang mungkin calon-calon pun faham, kita kena all out on TikTok. Cuma saya tak nampak benda yang luar biasa lah. Ada analisis yang mengatakan dia tak nampak ada bahang yang terlalu kuat sangat. Mungkin ini adalah minggu pertama. Mungkin ada minggu kedua akan ada benda yang menarik. Cuma saya sangat-sangat tertarik lagi isu berkenaan dengan PMX ataupun menteri-menteri menggunakan jentera kerajaan lah. Masih lagi ada isu ini. Saya pun rasa macam dah fed up dah dengan benda ni. Kalau kena dia, kena boleh juga pakai kenderaan rasmi, boleh pula pakai keselamatan, isu-isu keselamatan. Tapi dulu orang lain buat tak boleh pula. Honestly, I think they're dumb. They're plain stupid. I don't know who's advising them. I think it's very obvious that itu akan menjadikan isu. Anyone in politics or anyone who knows, public relation PR will know that Prime Minister going on a jet with a private car is going to be an issue, and that is what they are fighting for. So it's either one of two things, right? One, either that they are stupid, atau they tahu tetapi they just ignorant and they're just the same same shit different. Itulah nikmat kuasa sebenarnya. Bila dah dapat kuasa tu, dia dah macam dah lupa dah apa yang selama ni mereka perjuangkan. So again, satu lagi perkara yang menghakis kepercayaan orang muda terhadap kerajaan pada hari ini dan juga tentang reformasi. So mungkin kita akan sambung lagi pada minggu depan. I think it's very important for new governments or like parties like Harapan, wherever they are in this whole world, to have the cure for Alzheimer's. Sebab masuk kerajaan, they will just forget whatever they fight for. So itu sahaja untuk episod minggu ini dalam Chop Dengar Dulu edisi Bulletin. Kita akan jumpa pada minggu depan.